Sanibonani bangani bami, uMamJilo onibingelelayo. Indaba yethu yeBhayibheli namhlanje ikhuluma ngentshumayelo kaJesu esentabeni. Siyazi-ke bangani bami ukuthi uJesu wayehamba izindawo zonke emhlabeni wonke, eshumayela ngombuso kaNkulunkulu, aphinde futhi akhulume ngezwi likaNkulunkulu. Aphinde futhi uJesu aphilise bonke abantu abagulayo nabangenwe imimoya emibi, abaphulukise iNkosi uJesu. Abantu-ke babebiza abanye abantu abadinga ukuphulukiswa bazophulukiswa uJesu. Labo bantu-ke babemlandela-ke uJesu emva kokubona izimangaliso azenzile ey'mpilweni zabo. Sondela-ke mngani wami, ulalele indaba yentshumayelo kaJesu. UJesu-ke wabona izixuku zabantu zimlandela. Wenyukela entabeni, wahlala phansi. Abafundi bakhe beza kuye. Wayesevula umlomo wakhe wafundisa. UJesu-ke wathi esixukwini, babusisiwe abantu abampofu emoyeni, ngokuba umbuso wezulu ungowabo. UJesu-ke wafundisa futhi wathi, babusisiwe abakhalayo ngokuba bayakududuzwa. UJesu wabuye wathi kubo, babusisiwe abalambele bomele ukulunga ngokuba bayakusuthiswa. UJesu wabuye wabafundisa wathi, babusisiwe abanesihawu ngokuba nabo bayakuhawukelwa. UJesu waphinde waqhubeka wabafundisa wathi, babusisiwe abamnene ngokuba bayokudla ifa lomhlaba. UJesu-ke wabuye wathi kubo, babusisiwe abanezinhliziyo ezihlanzekileyo ngokuba bayombona uNkulunkulu. UJesu waphinde wabafundisa wathi, babusisiwe abazingelwa ngenxa yokulunga ngokuba umbuso wezulu ungowabo. UJesu wathi kubo, babusisiwe futhi nabalamulayo ngokuba bayokuthiwa ngabantwana bakaNkulunkulu. UJesu-ke uthe mayeseqeda isifundo sakhe, wathi nani nibusisiwe nxa benithuka benizingela, bekhuluma konke okubi ngani, beqamba namanga ngenxa yami. Nina jabulani nithokoze ngokuba umvuzo wenu mkhulu ezulwini. Ngiyathemba-ke bangani bami, nisithokozele lesi sifundo sokugcina sikaJesu esentabeni, nezinye-ke izifundo zikaJesu zikhona eBhayibhelini. Ngiyathemba-ke bangani bami ukuthi nifundile ukuthi noma ngabe abanye abantwana bahlekisa ngani ngenxa kaKristu Jesu, uyabona. Ngithokozile ukuthi sihlanganyele nani ezifundweni nangokuzayo futhi nisondele nizokwethamela izifundo ezethulwa nguMamG. Nisale kahle.